Salibonani baba. Sabona kana. Umsakazo weStudio 7 wenelise iminyaka eli-10 isakazela iZimbabwe ise-Washington DC. Lingasitshela ukuthi lithini ngenhlelo ze-Voice of America leStudio 7? Hayi, zinhlelo ezikhaliphileyo, zinhlelo njalo ezincedayo kakhulu abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe balalela izinto ezikhulunywa yilaba babe bekhuluma bengesabi lutho, njalo kungazange kuphungulwe lokho abakutshoyo kuzofakwa okunye abangakukhulumanga. Mina sokanengi ngihlala ngikhuluma, ngithemba ababandlalele babezwe nje wonke engiyabe ngikutsho. Uhlelo engiyabe ngiluphethe luze luyephutsha, lokhu linjalo, lungazange lwengezelelwe, kungazange kuphungulwe lutho, luphume lumqotho lunjalo. Lithini-ke ngeStudio 7? Hayi, kasiqhubekele phambili iStudio 7. Siyanceda okakhulu kithi lapha eZimbabwe, ngoba izinto eziningi ezinye lapha ziphuma kwezinye inhlelo ziphuma zithutshe zingasaqondakali. Ngiyabonga baba.